Shalom, selamat pagi Bapak Inang Nelongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan na bata bapa nami na marhabang sana kuri atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu. Ari lopus ari bui tumang ijalohan nami. Habayakon ni hidup ni hurmo asibani panulang sokoton pe in matongtong na ipadingat-dingat kanami na ihatengerhon uhur nami na gabi onjolan ni hapor sayon nami ase tetap ibagas malas nyur jana ibagas na marharinggason hanami makorjahon horja nami sigano pari bahay na sangapon ni koranmo bagas Kristus Yesus Tuhan nami celam rapakon tonggonan yon. Amen. Bapenang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panurang sogot nerion nabo isisehan nami marhitehun ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panurang sogoton Jumat tanggal 23 September tahun 2022 ay matar surat bani buku Cada Johannes bintu sada ayat sia nama katahon senon anggo isopot kon hita dosata hatengeran ni uhur anjaha bonardo ia manasap dosata apa paborsi hita humbani haganup hagedukun anggo onma bahasa namar syarat anggo isopotkon naha anggo lang isopotkon ita ganupan mga kudo hita anggo haganupan hita aima jolma perdosa ase anggo isobut hata isopotkon atape mansopotkon dosa langsung kup HP ni hita mga kutumang halaniaha halani ibagas hata mansopotkon na mararti doai iakui hita janah langadong na iporso hita. Luar biasa tumang tene Bapak Inang. Anggo jupah matongon ibagas perguluhan tahun. Ibagas naman dalani guluh ta sigano pari. Iakui hita irikoma langadong na iporso hita ilobe-lobe ni bata pasal dosa-dosa ta. Totu ahadoga ni utung ni ahadoga ni labani anggo iakui hita anggo isopotkon hita anggo lang iporso hita dosata ilobe-lobe ni bata na mararti doai malas tumang uhurta dopak nai bata halaniaha halani ibagas malas ni urta ai mahomani ipataridahkon hita sada tindakan na nyata atape perubahan natalar ibagas parguluhan ta marbalik kubani ne bata jana sirsir hita manadik kondusata ase antara mangakuhon atape mansopot kondosa apa marbalik kumbani dosa sadalan doai tene ase langadong halak mansopot kon dosa tapi lang itadikon dosa ai ase halak na mansopot kon dosani itadikon dosa ai atap ahape dosa na ni horcahon ni ilobe-lobe ni nai bata masesonai halani Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus halak na mansopot kon dosa adong sada si Jolomon bani bahasa asiboy petongon sasap dosani sedo halani habucuron ni sedo halani hapentaron ni sedo halani biar ni horjani atape sedo halani pangakuan ni ai atape panginduan ni ai atape elek-elek ni ai ubani na bata ase isasap dosani tapi halani doma iberi ne bata si korang atape jaminan hasasapan ni dosa ai ma
marhitihon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus nadop mate bani hayu parsilang aseaha ase maluah halak pardosa humbani uhuman ni dosa. Artini ay halak na porsaya sirsirman sopot kon dosani hubani ne bata. Halani mardingat si korang na dumma ibere ne bata atape jaminan na dumma parlubi ibere ne bata ay marhitihon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Ase sangga isopot kon hita dosata sa sitong ni dos doay pakon porsaya hita nadum matongon ihopkop ne bata dosata nadumma itubus Tuhan Yesus kita humbani uhuman halani dosata ay maasim maningon ipataridah kon hita do hapeni ibagas perguluhan taon sanggah isopot kon hita dosata porsaya hita hubani dua pahara na perlu bisa hali aima halani porsaya hita hatengeran nihur dotongon nebata lahoman sopot kon dosata artini ai hatengeran nihur halani nebata idingat dotong bagah-bagah ni idingat janjini idingat hatani jana seng ongga marubah-ubah nebata asi anggo ihatahon marhitehon ni sada Yohanes sada ayat siaon anggo isopot kon hita dosata idingat nebata doay ase anggo roh kita hubani nebata isopot kon hita dosata idingat nebata doay isasap do dosata halani seng marubah-ubah iya tene jana napaduahon maningon idingat kita humani lang pita hatingeran ni hurtumang ne bata tapi bonar do iya artini ay bapenang nelongan Tuhan ta Yesus Kristus anggo idingat kita atape marsormen hita bani perguluhan ta sigano pare anggo ipadopa ma perguluhan taon ubani ne bata iya ne bata na bonar hita lang bonar halani ganup ari dotongon tene hita madabuh hubagas dosa ay maase maningon duha ni ididah kita bahasa hasasapan ni dosata ay ma idop ni hurni tumang isasap dosata sahalinari sedo halani dear ni pambahenanta dear ni panurdukta hubani nebata tapi halani idop ni hurni tumang nabagal indo tene ase bani halak nasirsir mansopot kon dosa hubani nebata aima halak na porsaya bahasa bonar do nebata porini petongon halak na porsaya mandopa kon bagi parutulon bagi sitaronon tapi sangga tetap porsaya bonar do nebata seng anjay itadikon nebata halani ipardiate ipardimata nebatado ase buhi petongon ijalohon hita haguluhan siganup ari aima halani idop ni hurni nebata halani habonaron ni nebata na dumma makop-kop kita pabursihkon hita humbani dosata ay maase bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon duhape ni halak na porsaya mardingat dua kondisi on na parlobe bonar do iya manasap dosata artini ay isasap nebata dosa ni haganuban halak namar dosa. Jadi isip halak namar dosa ya anggo do marohu bani nebata isasap dosa ni totu ay proses na parlobe. Ase proses na parlobe ay lang soso na itu mang halaniaha halani bani parani kuduta si gano pari porini pedop
isasap ne bata dosata, tapi ra ope adong ope hatahonon tama kecenderungan madabuh kita hubagas dosa. Ay maase lang pita isasap ne bata dosata, tapi adong ope proses na mangihut ay ma ipaborsih ne bata hita humbani haganupan hagedukon. Artini dep ko si isasap ne bata dosata ipaborsih kita. Ase purini petongon doma ijalohita si koram ni hasasapan ni dosata, jana doma isasap ne bata dosata. Purini PHP ni, ya, purini PHP ni. Tangis kita, manolsoli kita, sihol marubah kita, ase itadikon hita dosata. Langadong kambeni pargogoh bata, laho manimbili dosata, halani lang margogoh kita. Halani ay maningon ne bata sandiri do napaborsi kita humbani haganupan hagidukonta. Ase margogoh kita manadikon dosa-dosata. Ase margogoh kita makorjahon haroso ni ne bata. Ay maase dop ko si ibere ne bata si koram hubata, isasap dosata, jana na mangihut ipaborsi na bata hita humbani haganup hagedukon. Artinya ay lang ipaturut na bata hapeni hita madabuh hubani dosa use. Atape lang ipaturut na bata hita madabuh use hubani dosa na dos. Tapi ipaborsi na bata na maratido ay ibere ne bata do pargogo hubata, ase tarbahin hita laho manembili dosa. Halaniay dingat kita ma na membahin hita hapeni boy maluah humbani dosata sedo halani gugota. Tapi halani ne bata napaborsi kita humbani hagadup hagedukon. Halani ay maningon tetap do iberi hita tong dirita ase ibagas idop ni hur ni bata, ibagas solong ni bata, ase ipargugoi hita janah maluah kita humbani haganup hagedukon naboy tene manlajo guluhta janah madabu use hita hubagas dosa. Totu tujuan ni bata ase isasap dosata jana ipaborsi kita humbani haganupan hagedukon na iatas tanohon ase tarbahin hita tongtong pamalas uhur ni bata jana pasangap kon ne bata marhitehon ni goluh taon. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas parguluhan nami si gano pari tongtong ipake hanami hidup ni hur apa bagal ni holong muin gabi perhitian nami ase tetap marguguh ka nami manadikon ganup dosa nami janah pitah makagulukon hatamu janah makorjahon harosuh ni uhurmu sadokah guluh nami bahen hasangapunmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata bapa. Apa persoalan ni tondoi na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas bata ganupan. Bapa nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mabata. Jana lambin gabi pasu-pasu matongon parguluhan ta. Shalom.